ngithola i-contract yokuthi ngisupplye i-product yami kuzona zonke izitolo zaseBlue Bay. Njengosomabhizinisi ke osakhula anginawo ama-funds ukuthi ngithathe i-product ngiyiproduce ngifake zonke izitolo zaseBlue Bay. Leli bekuyithuba ekudala ngalilindela ukuthi ngithole i-opportunity efana nale. So bengeke nje ngize ngiyeke kanjalo. Ngihlanganisa ama-documents ngiye ebank ukuthi ngihambe ngiyothola usizo lwemali because i-appointment letter nginayo ngiyiphethe ukuthi isitolo sing-appointile ukuthi ngisupply i-product kuzona zonke izitolo zaseBlue Bay. Ayike imhlola engahlangana nayo. Mengifika ebanki bangitshela ukuthi angikwazi ukuthi ngithole i-loan even though nginayo i-appointment letter. Bangitshela ukuthi umuntu engishade naye ubhuti okufika bangitshela igama abadudududu igama engalazi ubhuti okufika la eBlue Bay engishade naye lo bhuti loyo unentahlantahla ezikoloto okungenza ukuthi nami ngibe nezikoloto because according to iBlue Bay if you are married in community of property okwami okwakhe ikweletu zakhe ezami kuthiwa ngoba ngathi mina I do Jess Maria ma angiyazi mina lonto angikaze ngimshade lo abudududu angimaza ngaze ngihlangane naye ibhenki lithi ayike sister sikwazi ukuthi sikusize hamba yolungisa indaba zakho asikwazi nje ukuthi sikusize. Imisebenzi ya devil ke le imisebenzi ya Sathane yonke leyo ngitshela ukuthi ayikho into ezothatha ispirit sami isicindezele ishonise phansi kumnyama kubomvu le mali le ngizoyithola ibusiness lami into iproduct yami izongena ezitolo zaseBlue Bay. This is an opportunity wonke umuntu ahleze eyidinga sengiyitholile and ngizoyisebenzisa. I was pissed because angimazi lo abudududu ukuthi owakuphi but I was so determined ukuthi ngithole le mali. Ngicela ukunitshela ukuthi ngicabanga ukuthi iziphi ezinye indlela akekho phela umuntu ongangiboleka lama millions ubani umuntu onalama millions Bazarians ngicabange hey bakwethu ngize ngifike lo mqondo ukuthi njengomuntu wesifazane ophila nebala elimhlophe or umuntu wesifazane ophila nealbinism kunganjani ukuthi nami ngeke ngitry lento le kuthiwa hamba uyodayisa indlebe hamba uyothengisa indlebe kungangisebenzela yini ngiye ke kuma informal places mangabe ngifika ngifike inyanga yakhona ijabula ubone ukuthi hayicula iculo lengoma emnandi icula ingoma yokuthi ngaceba ake bakwethu jumpu isikwe indlebe kuthiwa ngihambe imali izongilandela imali izongena mengifike ekhaya imali dololo imali ayingeni so indlebe ihambile kodwa imali ayikho. Ngicela ukunitshela ngicabange ukuthi isikhathi siyaphela ixesha enginikezwe lona lapha yana ukuthi by this time ngibe sengiqala ukarrange izinto zami isikhathi siyasondela. It's when I've decided to go online and request abantu abanemali to invest on my business ukuthi ngithole indlela inqubekela phambili. Guess what? Abantu babelivela business lami and bebona ngiphethe appointment letter abantu they supported me people with imali ba investor business lami. Ngicela ukunitshela ukuthi ama product wami asaseyitolo njengoba sikhuluma sengusoma business oqavile. Cabanga ke if uplan A awusebenzi no plan B awusebenzi there is always uplan C. Ngiqonda ukuthi clever unga give up. Ngizosibeka lapho namhlanje story sethu isiyola libonene etorini ezilandelayo Buzz SA to all social media platforms sikhona na YouTube nihambe nosifollowisha khona siyanthanda kakhulu.